Перший день у школі за першокласників у Ruským Kerestúre prešlo u upoznavanju za učiteljku i novima obov'язками, a všetko toto було легчейше, понеже були присутні і родичі. Dobili sme spisak, co treba, co potrebne u školi i to je to. Či máte už daco i nabavené? Máme knjižky mohlo zapisati prez ljeto, takže to ponabavljane, ešte pol treba da stihnju, takže budze. Raduješ się, że počala škola? Hej, Čomu się ty tu najbardziej raduješ? bo budeme pisati i učiti. Ja radosna, že som prijala ešte jednu generaciju peršej klasy. Teraz sme ich privitali z direktorku i evo milo mi je, že su taki radosni, že prišli našmejani do školi. Za teraz budu tu u zamku, jak mi veríme, u tim budinku po sezonu zohrivanja, znači tu da gdje september i oktober, 2 mešaci, tu im park, gdje oni možu še baviti i da im oljehčame tot prehod od predškolskoho vospitanja i obrazovanja po školske ozbiljnejše. Першокласників і učiteljki čeka reforma, ktorá má unapredziti skupni proces obrazovanja. Po novim programu većinje majú výborný predmet, ali majú projektnu nastavu, majú integrisanu nastavu i nastava prilagođena školjarom. Bitno da školjare nauča, kjedi, jak, to zaviši od školjarov, od učiteljki. Nie postoji već strohe pritrimovanje dajakih planoh, ali učiteljka sama precenji, či treba školjarom z veci času za da jednu oblast, ta znači robje dok nje nauča to, co treba da nauča. Після нешкайшого привітного дня школяри už od jutra budu робити по предвідзених розпорядках годинах.